Komisi Benta ban kringi kinawan cuko kai perthai u executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council badi pej yak tanat arts and culture uba Victor Rani ulai thuo ba ka executive committee kadon ye kicing thmu ban penne pansa ikerti dustur ba kumcu ru kicing syat tenrai ki baha ba po uput sam chung ka council yakni uba Victor lo cuba ba kenta kli jingkli bala kli du MDC kalyang persya uba kabri alwalang hak singisdang ka dorwar liur chung ka council hak bai dei ba kikam ki blale ada ka tanat arts and culture. Nah, kedua begini Komisi Wasai dengan kuah ban yo intet kumbatong ni as may be decided by the executive committee. Di kita iwalale kumbangalak daw ni hausna marajar akwar apulai kuno hakni ka tam ko banta ki kita ki aktivis ki bapilale na kalian jong kaisi awedai ba ka arts and culture. Kebetulan yang bawa dalam kepala pau yang hak budget estimate yang sedang ada akuar alkulai nak bentuk arts and culture department kamu kendai lah teman lah earmark nak bentuk finance and assistance ya di member badan buram ai pengurus nak kena pisah kepala teman. Lisbon, Wagataru, Pasubur. Ini bah tadi council ke sini, abang yang bah tadi council ke Jakarta. Apa bang penek pensa ya terhenti ke dustur ke sini. Dengan dapat jadi solusi bang so bah teman kendai lah kini ke ditang nam tadi artis di balai nak tadi MDC nak benda bernyarap kat konferensi di Jongki. Kehemrai ngatrai ba niyo iba karena kalian jong council asat abu shibun ba di benta di badai naga benta ka kani ka disi council ka jong karena di pati di benta ka pemilihan so ka domkam kalong naga benta ka ada kalong kani ka dei ka jaka ya kabala sayang nongrim kalau ka ridi ka distur ka jong ya kabani layo ay pasik sidim dan dari bantuan bangin bangtang nak bentuk aktivitas tiba dari tang nam tahu mesti lihat nasu berkamihan nak buat balai jumur lah mengisi basoba pada bandon di aktivitas nanti semua hal apa kumno bertemek bersa ya kerti ke distur ke sini kumno bangin tikur kita di jumi kumno bandon di awareness program berfer nak bentuk ini ngai bandon ke klandil ke bantuan ini berhubung di bentar kita ini culture tadi. Ini iwat kami kasap sekisim kebangi hidung. Ngambil iwat district council ini kan bentar hai yang berpenek bisa yang garanti ke dusur tadi. TGA gila, nak suap bentuk dari ia mencari. TGA kecilku di Jompi. Nak bentar semua berpenek bisa ia ke reti ke dusur di Jompi. Nak kalian ke Jompi. Boleh sebut saya sin, nama badan buram, beli ada supplement pushing. Nalor bak ini lah aja ngerap ya di honorable members like humor. Badan ru ka semua orang ka Khasi Heritage Village, kabakan ka department ka peg. Di zaman hari ini nak kalian kami ka department arts and culture wilayah benta nak ngerap nak council asset. Banshna ya di traditional huts. Kadoi tadi di traditional huts di badat Banshna, but wilayawan jurip tu di samut di member budam nagaisi, but ila ongru but kahima mau pelang bangin ya penyak no ya kini ka Khasi Heritage Village ba di nongpikang nong jumpa kai terkai di awan seperti but di room saya kena kat Khasi Heritage Village penting. Di wilayah Khadru ya ke Himal Fair, bagian air ya ke Rise Up, bagian ya Put Out no saya kena di traditional huts. Bat kumjuru kemudian kini ketiak di Bambu Cepo ya kena traditional huts. Bila ong kerpat lagi bagian Sawandra Tempoi no sekai kenang bangun sedang no ya kena kat Khasi Heritage Village penlong diberi di turis bagian Bandung Cepo. Dan pikai display yang ini
ruti dustur jami kebang display apa hasil di village. Chairman sir, Uji Ekran Berbor, Uji Ong Berbor, apa ini kira-kira di dustur di Tenrai, KM dekat ini. Di ngeklak ban suplemen ni kenika, uji keli belum orang riba, nanti awal, noksen, nombor noksen, nah ini in charge. Di tip bagian sebun bak di uji syak Tenrai kita ni, apa wajib subscription dengan council. Dia So, midon kita di Madan, kita kasar Tenrai gitu ni. Mana kita di kasar Tenrai di bangi untuk council. Ibu record apa kerja subscription dari council. Buat kebobot nangkaru di Rukombriam Tenrai. Alah dijong di Jakarta dijong. Ke sebab penting ni in charge saya tahu midon nak lihat hasil di Madan saat kita tulis record jong kita di sat Tenrai di dong di council tu. Khublai sebon membawa badan kurang menghati. Kata dan kata jengkel di jengki hadir kita di padan kata record ke. Henry ka isi kaba dan kita dan kata jengkmu bang buru ya kan karyam kebaik Tenrai ya kan hima repair kata nilai hot nilai sna di khatwai di hima in wanra lu ya karyam Tenrai dan display apa pun traditional house jengki kita ni kalau lagi sedang jengki dengan nanti kata ngepek yang kuwi hima ku bapat le kan kata persan berbalik dengan nakal yang isi ini. Bersama saya, Blis pun yang dijawab tu ini, dia in charge. Usuhu bahadu mentahi, nak kalian juga council, hamdan kena record. Ya tidak bisa Tenrai juga. Bahadu mentahi yang padan di Madan Sar lalu kejong Indonesia bohai tinggi dan sebun bah. Insyaallah kempong kat saja, dua yang melakukan jalur. Kalau ada kepor kalau kecil rannya ke council ke dong ini bahadu mentahi empat dan record. Ya kita bisa Tenrai. Di nak kalian kita dengan kepor langsung ban ajumut sebagai executive committee. Malah kundang lade kepor. Bangin don ke record, bangin list kita jadi Tenrai, diriam Tenrai kita ni. Di bahap angko ke jurisdiction dari council nang tadi ini di Madan Sab biasa. Nomor bang suku balada keriti di dustur di culture di KM kejak di KM kita kena jadi ajumut sana sebagai executive committee. Boleh sebut ya kata yang saya notang. Sesuai ke jengkeli. Ani ke semua nak kalian dia ni dia mencaci dong by nilai senai yang mereka terdapat hak mutlak ya kena kami nilai tiap madu forum semua. But ngajar mesti bahatu mentang insun lalaman kemudian lakan sensu mendosu ya kena ke festival kepada nanti. Ngajong baladan ka council demi kan suku tang man sna ki aset na ka dan ta ban suku hadir nan ta sa troino kan badon no pe no sumar na ka na kalau ka di duai na ka dan ta ka council ka dun andai ka ai ka badon kam kalong ini kisah berai di sini kumbalong na kalian jong yang besi dan kurang na mati idan salangan ro idan di kisah ko fer ya ka ba kelas dan menduna. Ngaku apa nama fi hato, nak kalian ke council dengan prinsipnya, nak kebentar berbaik dia, berpenim dia, nak kena kisah Tenrai, di bawah jong ki hang di bawah demi nangbar kami kerti bersur demi kan India, atau bidon yang jadi itu, nak kalian jong ke isi ya kami. Lisbon, Sesin, Nova Badan Belum dalam stand. Ya kata nilai ongba yarat mentah Islam ini PIG naga department ya kena kasih heritage village bagi ladan ru kajeng kamu ba haden katan dalam bit kumbiang ya kata bom ha kajeng duna ko kasih heritage village ru kum ka fencing kata kami ni nilai bu ini project bang tembah ya kini di Jindong kam apa kasih di heritage village
But kadang lu kadang temu bang outsource haki brief tiba don kata jenang jemput sepang kini ki syat kiriam repair kila ongru kila one season kila ya ai ka PowerPoint presentation tu po ka council ni ngai ki syamba kata ka company ka ba mut ban ai ka kata ka ayu outsource ka company hon yang ini ong ba hadin kata min advertise dia ya kani ka jin ai outsource bar ini lai yo ya kibri ba bit babiang ban penyai ya kani ka khasi retis village ilatmu ha din kani bangin bersang dan revive ya kini jin sa repair but ru yang terbaik jong ki hima repair